Ka semi-final baningkong jong ka 5th Meghalaya State League arca arpun rio, kan sedang haka singit ho ding ka arp kendai trik ujemang, banyak kun hapadeng ganong kse SSCC, bat karembai Shkenshin Ria SC Hamadan SSA Stadium hapulu. Kani kajinga kun kan sedang haka por Henry bejejan min. Ka nong kse kelawan ningkong naga group A haka jinga kun ya kadik jong ka quarter final, kat ba Shkenshin Ria kelawan baar naga group B. Shkenshin Ria kelayo rung teng syaka semi final haka MSL 4, Henry kelarem no haka Shlong Lajong FC, haka jinga shoot penalty. Key player ki bakampau jong naga kinhun na East Giant Hills kilong skillful taryang Hesmi ki rembai niwan o bare bat Jeremy nong tedu. Shkenshin Ria kadeiru ka weni ki kinhun ka banabar ka Shlong kabaya kun ya ka semi final. Ya kani ka MSL la penyai da ka Meghalaya Football Association bat kershan da ka Directorate of Sports and Youth Affairs. Ka jinga kun persya jong ka Shkenshin Ria ya ka langsning kala penlong ya ka ban yok bun bhag experience. Kat ba ka nong kse kadan ya kirang yelek kai ke bapau kum Hardy Cliff nong bri, Shano Taryang, Shin Soktung, bat Chester Paul Lingdo, ki ba penlong ya ka dikinhun bakan bun bhag jingkermen ban job ya ka Shkenshin Ria. Ya ki tiket ki pat ba ki la ban thiet Hamadan hakador ba shispa bat lai spa tingka. Kinong penyat ki kentui kinong kershan bakin omra bitar, kitiar pen mensau bat kiwei kitiar bean. La mana ting ban om di duma bat kekiat Hamadan.